Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo uvijenu pogaču. Pripremimo sve što nam je potrebno. Sipamo 150 ml toplog mlijeka, 150 ml tople vode. Dodamo 10 g suvog kvasca, jednu kašičicu šećera. Promešamo i ostavimo 10 minuta da kvasac malo nadođe. U činiju usipamo polovinu brašna od ukupno 700 g koliko nam je potrebno. Napravimo udubljenje u sredini. Dodamo 2 kašičice soli. Nadošli kvasac. 100 ml ulja. Jedno cijelo jaje. Jedno belance. Sve lepo promešamo varjačom. Dodajemo ostatak brašna i zamesimo testo rukom. Prekrijemo folijom i ostavimo na toplo da nadođe. Nadošlo testo izručimo na radnu površinu. Malo premesimo. Razvučemo u pravugaonik debljine 1 cm. Premažemo sa 50 g otopljenog putera. Pravugaonik isečemo na trake debljine oko 2-3 cm. Sečemo samo sredinu, ne sečemo do kraja. Sada ukoso od ugla uvijamo rolat. Zatim rolat uvijemo u krug. Prebacimo pogaču u kalup prečnika 28 cm. Prethodno smo stavili papir za pečenje. Prekrijemo pogaču i ostavimo da nadođe. U žumance stavimo 2 kašike mlijeka i promešamo. Premažemo pogaču. Pospemo susamom i pečemo u zagrejanoj rerni oko 40 minuta na 180 stepeni. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!